Yes, ni inkuru nziza, ni inkuru y'ibyishimo ngiye kwageza muri kano kanya, aho bita Rugaju Reagan muri kano kanya yaje kuba yarekurwa. Abarimo rero CSP Hilary Sengabo, Rugaju Reagan, Ricardi na Mucyo Antha barekuwe by'agateganyo. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwategetse ko abasivili n'abakozi ba RCS bakurikiranyweho ibyaha birimo gufatanya cyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe barekurwa by'agateganyo. Abo rwategetse ko barekurwa barimo umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukanabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasivili nabo barimo abanyamakuru Ndayishimiye Reagan uzwi nka Rugaju, Ishimwe Ricardi na Mucyo Antha biganiro wahoze muri uyu mwuga, ndetse n'umufana wa PLFC Mugisha Frank uzwi nka Jangwani. Abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi, urukiko rwategetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma bakekwa ibyaha. Aba bose rero bakurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanya cyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, byakozwe binyuze muri Minisiteri y'Ingabo. Mwiburanisha rero ryabaye mu muhezo kuwa mbere tariki 18 Kanama 2025, ubushinjacyaha bwasabiraga aba baregwa gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ni mu gihe abaregwa bo basabye urukiko ko baburana badafunzwe. Ibi byaha rero baregwa ni ibifitanye isano n'urugendo wa PLFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramids FC mu irushanwa rya CAF Champions League, ndetse n'izindi ngendo zagiye ziba mu bihe bitandukanye zirimo iz'aba officier ba RCS. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwagaragaje ko Captain Penina Mutoni yagiye akorera abantu batandukanye uburiganya abizeza kugurirwa amatike, aho amafaranga yagiye anyuzwa kuri nimero ye konti yo muri Zigama CSS nayo yahawe mu ntoki. Ubushinjacyaha buvuga ko hari impamvu zikomeye zituma Kalisa Georgine na Captain Penina Mutoni bakekwaho ibyaha hashingiwe ku nyandiko mvugo za bamwe mu bagiye basabwa kwishyura amafaranga ngo bahabwe itike y'indege. Abaregwa bose rero baburanye bahakana ibyaha, ndetse abanyamakuru n'abafana ba PLFC bakavuga ko bishyuye amafaranga y'itike y'indege. Penina Mutoni yiregwa avuga ko afite inzitizi zirimo kuba yarafashwe agafungwa binyuranyije n'itegeko, kandi ku cyaha kimwe yaragikurikiranwa kuko urukiko rwari rwarategetse ko akurikiranwa adafunzwe, kandi icyemezo kidakwiye guhinduka uretse habonetse ibimenyetso bishya. Kalisa Georgine rero nawe yahakanye ibyaha akurikiranyweho, avuga ko atigeze akorana na Captain Penina Mutoni ngo kuko nta nama bigeze bakorana. Biganiro we yiregwa avuga ko yagiye kuko yari yasabwe gushakira abakinnyi ikipe ya PLFC, ariko ko itike y'indege yamujyanye yishyuwe n'umuntu ku giti cye. Ishimwe Ricardi nawe rero yahakanye ibyaha avuga ko yashatse abaterankunga ashaka amadolari 800 yari kumufasha mu rugendo aho yari bugende na Egypt Air, gusa indege iza kumusiga atarabona visa. Nyuma yo kubona rero ko indege imusize, yegereye ubuyobozi bwa PLFC abubwira ko indege yari kumujyana yamusize, ariko bamusaba guhagarikisha iyo tike akazafashwa kugenda mu ndege yatwaye abakinnyi ba PLFC yishyuriye. Benshi rero mu bafana n'abanyamakuru biregura bagaragaza ko batanze amafaranga yari yasabwe kandi agahabwa Captain Penina Mutoni. Bamwe bakoresha momo, abandi bakamuha mu ntoki, mu gihe abandi bayashyiraga kuri konti ye, naho abandi bayahaga Kalisa Georgine. Mugisha Frank uzwi nka Jangwani wari umuvugizi w'abafana ba PLFC yagaragaje ko icyaha aregwa atacyemera kuko abafana aribo bamwishyuriye itike kugeza imugezeho nta ruhare yigeze abigiramo. Reagan yireguye avuga ko yari yajyanye na APR muri Tanzania ijya gukina na Azam nk'umunyamakuru, ariko ko mu Misiri yagiye nk'umukunzi w'umupira w'amaguru, kandi ko yatanze amafaranga y'urugendo yari yasabwe. Urukiko rero rusanga muri Gande hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ndetse kandi rusanga kwa Captain Penina Mutoni aburana hakana icyaha, kandi hari abantu yasabiye amatike, ari impamvu zikomeye zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ndetse kandi hakaba hari impamvu zikomeye kandi zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Urukiko rusanga kandi hari impamvu zikomeye zituma Penina akekwaho icyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Rusanga kandi nta mpamvu zikomeye zituma Kalisa Georgine akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Urukiko rukaba rwahise rutegeka ko abanyamakuru, abakozi ba RCS n'abafana ba PLFC barekurwa by'agateganyo, mu gihe abasirikare batatu baregwa
muri urubanza bafungwa by'agateganyo. nuko nguko umwanzuro w'urubanza, isomwa ry'urubanza ryagenze aho byari biri kuba kuri uyu munsi. nuko nguko byagenze, niko isomwa ry'urubanza ryagenze, bikaba byabaye kuri uyu munsi kuri itariki 26 ukwezi kwa munani mwaka 2025. umwanzuro rero w'urukiko ukaba wasohotse isaa 8 n'igice, nibwo byose byari bigiye hanze, byari bigiye ku mugaragaro. byari byishimo rero ku bari bitabiriye urukiko ko aragiye kumva isomwa ry'urubanza ukuntu ribuze kugenda. mwabibonye ko mu mashusho nuza kureba neza baza kubona ba Clapton Chibonke, abanyamakuru bagiye batandukanye bari baje kabisa, baje kumva ese biraza kurangira gute, biraza kugenda bitara. abantu benshi bari kwita bibaza rero muri iyi kesi, iyo tuvuze iyi kesi twita twibuka uwo bita Lorenzo, ariko nanone mbere yuko tumujyaho, aba bombi bose uko baje basanzwe barasimbuwe, sinzi nimba ariko nabivuga, kuko nk'uwo bita Rugaju Reagan ntekereza ko minsi yashize higeze gusohoka inkuru ko hari undi munyamakuru already wagiye mu kiganiro yakoraga, cyane ko na Lorenzo bakoranaga we bari barabanje kumwirukana, baramwirukanye bivuye kuko uyo bita Rugaju Reagan na Lorenzo bigeze kurwana kabisa, barakubitana bimwe bya nyabyo, biza kurangira rero Lorenzo aba yahagaritswe kuri RBA. nuko nyuma yuko Lorenzo ahagaritswe kuri RBA, uyu nguyu rero Reagan nawe aza kuba yahura n'ibibazo, atabwa muri yombi. ubwo urumva ikiganiro cyabo bakoranaga kiba element ebyiri zikomeye ziba zirabuze, biza rero kurangira rero barekrutinze undi muntu wari uri gukamwa. so rero si ibyo gusa rero, uwo bita uyu nguyu uhagarariye abafana no mu minsi yashize aribwo bari batangaje ko super manager ngo niwe ngo usigaye uhagarariye ngo abafana ba APRFC, ngo ne wari uhagarariye abafana ba APRFC niwe ubwo wari wamusimba. sinzi nimba bari bugaruke bakonza bakajya mu myanya, ariko urumva ko already bamaje gusimburwa, ntago tubizi. sinzi nimba wenda bari buze bakongera bakenya akagaruka muri ya myanya, cyangwa bari buze bagashaka ibindi bintu bakora utundi turimo tw'amaboko, niko bivugwa. so rero ku rundi ruhande wo bita Lorenzo we sinzi ukuntu ari bwakiriye inkuru, kuko we byagaragaraga ko yarishimiye cyane ifungwa ry'uwo bita Reagan Rugaju, kuko yarapostinga cyane, agapostinga ati ishapure yanjye mubona yacitse sinjye wayiciye, yaciwe n'umuntu twari turi umuntu arabanje ngo arayifata, ngo arayituka, amaje kuyituka arangiye ngo ayisinga arayica. avuga ko uyu Rugaju rero yafashe ishapure yakayica. rero uyu Lorenzo yishimiye cyane, ndetse kandi yagaragaje cyane ko yishimiye itabwa muri yombi rya Reagan Rugaju, cyane ko baramaze iminsi bafitanye ibibazo. ahubwo turaza kwibaza tuti ese none yishimiye ifungwa ryiwe? reka dutegereze tuze kuza kureba wenda maybe ko turi buze kubona reaction ye, turi buze kureba reaction ye. abantu benshi rero barimo baribaza, benshi bakimara gutabwa muri yombi abangaba ba Rugaju ndetse n'abandi banyamakuru batandukanye, benshi bavugaga ngo no bita Sam Karenzi mu minsi iri imbere ngo na araza ko ari kumwe nabo, ndetse yatangiye kumushyira mu majwi, ariko urabona ko birangiye barekuwe uwo bita Sam Karenzi rwose atahageze. urumva na amahirwe na mahire no mu gisoro. rero umva rero nuko gahunda zimeze, ni update nari mbateganyije nashaka kubashyiramo kubahereza muri kano kanya. urumva rero ni ibyishimo ku bafana, ku bakunzi ba Lorenzo, abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi ba PRFC, ndetse kandi n'abantu bose bari bababajejwe n'itabwa muri yombi ry'aba bagabo bagera ndumva bashobora kuba bageraga kuri 20, ndetse kandi ibyo bari bakurikiranyweho nabibasomero. ni inkuru nziza cyane, inkuru nziza yo kwishimira. ubwo rero uwo bita Lorenzo urumva ko amaje gusomwa ko yarekuwe n'urukiko, ariko ubu ngubu ntago aragera mu rugo, ariko ari agomba mu kanya gato cyane rwose, ubwo ashobora kurara arekuwe. rero akirekurwa rero mwitegure ibiri buze kuba byakurikiye, maybe ko hashobora kuza statements zigiye zitandukanye. turibaze se nyuma yuko avayo, hari n'abantu bagiye bakomoza bati nababajwe cyane no kubona ko mvano ko ngo bababajwe cyane no kubona uwo bita Reagan Rugaju ku rukiko rwiwe nta muntu n'umwe muri 155 ujya uhagera, nta muntu n'umwe muri Kigali University uhagera ngo aze kumva, ngo aze kumushyigikira, kandi ari abantu bakoranaga bya hafi, yari umuvugizi wabo. urumva ni ibintu byagiye abantu benshi, amasaga menshi, ibyo ni byinshi byagiye bivugwa kuri ifungwa rya Reagan. so rero reka tuvuge tuti nashenda cika nabonye, ariko abantu benshi bagiye bapostinga, mwabonye ko n'ubundi abantu benshi biriwe bagira, ariko nanone
reka tumwifurize kugira ngo akomeze amererwe neza ahari hose. So rero kora subscribe ibintu bikomeze kugenda neza. This is Slim Jesus TV. Kora subscribe, ibintu byose n'umutekano.